Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo buri uko dusohoye ikiganiro gisha ujye uducakira mu ba mbere. Ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amazina 20 y'abana b'abahungu azaba agezweho mu mwaka w'ibihumbi 2026. Ndakubwira izina ndetse nkubwire n'icyo risobanura. Umwanya wa mbere rero turasanga izina Jide. Jide ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwizera Imana. Kabiri turasanga izina Gabriel. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura intumwa y'Imana. Gatatu turasanga izina Jorudi. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umugezi utagatifuza cyangwa se ukuraho abantu icyasha. Kane turasanga izina Arufa. Arufa ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwa mbere cyangwa se utagira ibintu. Gatanu turasanga izina Natani. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura impano y'Imana. Gatandatu turasanga izina Gito. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umunyembaraga kandi w'impuhwe. Karindwi turasanga izina Enzo. Enzo ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umuyobozi uhora utsinda. 8 turasanga izina Mirani. Mirani ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura amahirwe cyangwa se ubwitonzi. 9 turasanga izina Aba. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwiyoroshya kandi utagira uburyarya. 10 turasanga izina Ruini. Ruini ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umurinzi ukomeye. 11 turasanga izina Samueli. Samueli ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uvugana n'Imana. 12 turasanga izina Itani. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura ukomera mu kwizera. 13 turasanga izina Remewo. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umukunzi, umuntu ukunda. 14 turasanga izina Joeli. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura Yehova n'Imana. 15 turasanga izina Remi. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uhorana imbaraga. 16 turasanga izina Shawuni. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura Imana igira imbabazi. 17 turasanga izina Keni. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura umutware cyangwa se ugira ubwenge. 18 turasanga izina Moyesi. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwatoranijwe gukizwa. 19 turasanga izina Lise. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uwera cyangwa se ukomoka ku mucyo. 20 turasanga izina Felix. Ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanura uhirwa cyangwa se umunyabyishimo. Ngaye rero amazina 20 y'abana b'abahungu azaba agezweho mu mwaka w'ibihumbi 2026. Nawe niba ari izina yifuza ko tugusobanurira, kwandikira muri comment maze tuzari gusobanurira. Hagati aho rero genzura neza niba warakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo buri uko dusize ikiganiro gisha ujye uducakira mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Urarikira gukurikirana icyo butaha. Twari kumwe ndi Mizero Felix. Imana ibarinde.